Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kiba kongsan menta ke sengi Shillong. I sernot ke Kyllalyngkot Institute yang riu pongut ki Samla ribhoi. Kublai khatdu de ki spa ki riu ngai 4 kilo ki jor ya Reverend Dr. Kanvil. Yo office bapura ka thrang banke Women Multipurpose Cooperative Society ban Sam ki pulit daki Kyllalyngkot sha ki driver truck. Bat mentang ini apai sha ki Khubor ki bakhambania. Ka Kyllalyngkot Institute nongpo kala Sam sernot haki riu pongut ki Samla ka them ribhoi ki bala pendep ya ki jing puli bat jing hikai ki bala ne lai banai kinthi nadu arpusan tarik nailar hadu arpusau tarik nai wing hajar arpusan. Yakni ke program ai jing hikai ban khapsnyu la kershan daga skills Meghalaya project bat la Beijing lut daga Meghalaya State Skill Development Society jangka sorkar Jylla. Haga Jylla sam sernat bala longkong san daga kong B Rani ADC Ribhoi district bat la senran lang da uba Shaibok Kriam SDO MSSDS jangka ni ke district kum usembut kong san. Haga jingkran hakani ke Jylla ke kong Rani kala kitbok yakini ki riu pongut ki Samla bakin nang kiu irat syaprang haka kamai kaji haki snam bat ki por bandang wan. Kala ong kanu kakam habala trei deka jingnang jingtip ke babiang kawanra kambuan ki jing mentoi haka jing im jong ki briu. Kala kentu yakini ki Samla ban pendan kam yala ka jingnang jingtip bat teiru yaki kam ki jam da ka jing trei minot ka jing trei hok knang baki pat ba kin shania ya pi. Haba pila yo ya ka jing shania ki kam ki jam bat ki kamai ka jiru ki scam bat ki jing mentoi ki wan tu tikna. Kadba uba Shaibok Kriam haka jing kran jong ula batai ya ka jing thmu jong ka skill Meghalaya project. Kabatrang ban kentiu yaki Samla ban geng halaki jong ki kejat ban trei ban kata dala ki jong ki kam ki jam. Ula ongru ka MSSDS kala play yaki lat ki lenti yaki Samla ban trei yala ki jong ki kam ki jam da ka jing tibet ka babiang ka jing trei minot jing trei hok bat jing shania na ki tu ki bayadei kam. Uba san kupar singkli Managing Director Kyllalyngkot Institute ula Kyllalyngkot ya kejinyat lenti jong kini ki riu pongut ki Samla hakini ki lai benai baki don hakani ke jaka hikai. Ula batai hakani ke jaka hikai kinong hikai ki penrong ya ka mensim batpor ka jingle khut le suba ka akor ka burom para briu ka mensim metrelang bat khamtam la banjur bat don ka mensim trang jing hikai bat kwa bantip janai. Kijing kershan met bat mensim la ai ru habaro ki Samla pule hakini ki sau penai ula ong. Katu kat nengot na kini ki Samla kila kran hakani ka lumpung bat batai ka jingnya lenti jongki nadu ka sngi benengkong hadu ka sngi bakut ki jing pule. Kila penpau ka jing sngongu ya kinong ya lambat kinong hikai kani ka institute. Da kini ki sernat lapen bena ya kini riu pungut bakila long ki babet ban sedang yala ka kam ka jam. Tengah belakang ban pensyasyu alor ki jimentoi ki baka di ke institute kelale ban kumjuru ka jingis nok tilang bagian SSDS. Ande ke bei ko petso tenat ban yo ban dan ka di kapur pelong bagi dan ki kun Samla ke jongi ki belawan syakmat. Belawan syakmat ban shimi ni training ban pendap baru ya ka lai benar. Ting kita ki training ban dru benai kita ki course ki balai benai ki al benai ki benai kat kum ka jingdon kam jong ka ni ka skill ki ni ka dong balai benai bat baru khoi nak bedan hang ni pila pendap ya ka ni ka course na tharai ngam kam desu ka ba thama yang ni ban tip ba kini ki training ki ba pi attend ki long ki jingtip ki babha ki ban ai phi ta sap bedan hapi ban la pila ban yang ki zat jong phi na try menta bagi apply ki kam ki jam ki office sarkar ni itang na benta ka wei la san klik ki post ki apply ki dan ki hajar mut kini ketika ka jing thrang la ka jing dan kam ban dan nai jong ikam i jam ban persyan ini kita ka livelihood ki jong ni Lagi bagi ting iklat ban phai ba shaladi sha jinang ge jongi ke skill ge jongi ke badan hangi katani si iklat ba ni perkhat ba ngin imtang na ka bangi wat ikam ke jam sarkar ndre kani ke jing ya pher hapdeng ge jong phi ki belawan lai penai ke training ba ki wi pat ki baklang wan kalong ba phi ba man ta ni kladan ko wi ka skill ke skill
an kapsyo pili ase pisgo magadei kabalat Hani piptep ke potential lane ka ke jingbha kabala bani na gani na try pi baro haba kiwan ki trainers ban ai ye pi ye gani sap ban ye gani ka jingnang jittep le ka sap ban khap chiyo na try ki kran ro shu na try ki kin mau ban kin mau ye pi khong go yung nong khap shi bo na ma ri dia uita na try le tho he for training jong pi de jaben habi pin na google you Pinlap ba uni ubreu uri unong kapshi po nambah ka business turnover jogo po hado si sa san po kroro ado benta so nga kwa ban pensya ko ga jumot api galong ba ngalong man niya ka jinge phe hado jong pi bat ki wi pat ki ban surok ki bomlet se ki bomon ko dum training bus pelot kai ka pol jong ki galong pi menta pi don ko ga sap atong man kapshi o tayo ka training Bat kam kot hang ni, hang jing sami ke certificate, ni hang tak jing ikut perlok hang ni, lai papo lai benai ke so tenat, kam kot kumta. Kani ke jing sedang jong wei pat kelenti ke jing ke jong pi. Ba pin steng lagi jong ki, kam ki jam. Kata ke jong mut jong ki institute ki ba IAP ke training. PO ke training free of cost, kadang ke jing kersian ke SSDS ro. Tina kalian jo iba ro bedan holi SDO. Belai ba ni team up ki nama ba government ji kwa AP ba pin don kata ka jing sang bang sang kam. Daki spa ngut ki pai runget ka balang Presbyterian ki lok ki jor bat ki bahaying hasem ki lai khublei khaddu ye Reverend Dr. Riu A. Robert Canville. Unong yalap bapau nam ubala Khilong na ki lum khasi jantia bat upur bat yar ki jing tre jong u sheki pentaba jong kiri ka perthei. Da ka jing tray ai tilut mensim ulapan priang ya ka jingit kristan syaki kendong kensrot jongkari khasi jantia kadong lammingi hari India bat hakeleng kiri ke perthei. Reverend Dr. Riu A. Robert Canville ulada prapun riu snam kerta bat ula klat na ka jingpang kabalane tang kendiat tayau. Ula klat Hanigrims Hospital haka khatnyau tarik Kyllalyngkot. Ula no syadin nyala ka kurim kong Carol Rani arngut kikhon bat belai kiksiu. Ki paj runget ki lok ki jor ki bahayeng hasam bat kat tu kat ningut ki lawan na Shillong duriau ban khublei khadu ya uni usyakri bayai ne jong utrai ka atat yeng ha apela chumer kala dap man de ki paj ba ki ba lawan ban shim banta ha ki jingle niam ba khadu la penrung ya ka met jong ni undong ya lap niam ba pau nam ka perthei ha yeng mani ka balang Presbyterian halat umkra bat la penbut de ki jingkran melung bat ki jingle niam ba syo mensim ki pastor ki temen basan na keleng kiri presbytery ki lawan banduai na kabanta ka jingja that ka mensim jong une unong trei bashirhem jong utrai kawai ka khun ksiu kalaya thu da ka jinglung mensim ya ki mati bat ki sur bajai jai jong upai jong ki ubala betin lenti ya baro ha ka akor ka buram bat ubala tap ya ka mensim tieng blai tip riu highway paiway bun kila jau umat banyo sngow ya ki ksangti ba jem ba usirput ya la ki khun ki ksiu na yeng mane lakit ya ka mer jong ni ubri ubala ai tilut ya ka jing im na ka banta utrai sha ulum jing tep ka balang halau jin riu ban penthia sup ya u Haning don puti pule yeng ipa dihang dalan jing korden yeng ipa kadonut kayo benar asya dan jisu genra awak jing bang rona yeng ipa Kireu ko di tengah yeng ipa ku play kari cintongen yeng ipa kari ban ucing kermen yeng ipa kari longso batiang kari syaklik kajing Satu syukoi nabi yang yeng ipa Haji sulam syashilang yeng
Ngaru nganuayo pa what I pi away paru nong penting oni ai sa lema pi halakerta ya ga jingsuk ngai no pi ya ga jingsuk ka janga ai pi om kumaga ta ka perthai ka ai manga pi wat ki kuslai na ka dono pi lamne wat shapte ren kerku gidi puli Jesus God jonga jingem gajami nyayu atra na markane ka por ya kida mi don sau dong gane ka sindok hakabala boy ka met ka basa jonu shakri wa kodor jaman Reverend Lead Arar Conville Shakri ubay ko trawa malibit pan kot pan klat no ya nagini ka ewa toin na ikonglang korim nagini kon ikini ikseo ba ka ka na baro try ban ngo balay karta ka ba jrong kinta palat na ba thoy ka tin ka chamekin rabawa ban ngo ro atrabe nalar malajed ro shakri chamekin try ba un longo atyar chamekut trabe Pray about Dr. Kajing Dr. Kajing Lui, Kajing Snoret, Kajing Roble, Mamala Padan Kam Ratba, and Shiri Jamai, Pastor Bejumi Trabi, but Clive Kertenga Chameko Trabi, Data Hadik Jylla Gajingi, Data Hankari India Gajingi, Rekalaka Pertay go Trabi. Ban ai shu ka jing shakri ba khambha ya ki pat ba hashnong hathau ka thrang ban keu cluster level federation women multipurpose cooperative society hak ar phautar Kyllalyngkot 8000 arpon rio kala yo ya ka office ba pura ban trekam khambha haki kam shakri pat ba hakini kisnam ban 1 kani ka society ka don hasmit lumkan sai ka bakdup bat kan thup shi phautli ki village organization ki bahab haka cluster level federation mauringkneng CNRD block yakani ka office bathamai la pli de uba lambor malngyang MLA MDC barim kanongkrem constituency bat la senran da usordar pelun ka smit ba pensyongdor lengdo nongbri urang ba shnong ka smit lumkan sai kinong kit kam kani ka society bat kirang ba kilong kami na kani ka shnong Uday ubane ubangiding siyo penting yaw ni sniam batmai Masem mi kene kabu hakani kapo ban pau hakmat jope ya ke jingai khublei karpang nagbanta ni sniam bangiding siya penyo ai bonong sniam jong ka jingker khu usniam ubanwanra ya ke jingker mian usniam ubanwanra ya ke jingmentoy ka babon nagbanta jong ki bigu ki bophe but haka jo kapor nagbanta ka office rekam jong ka CLF bapnangla ban ai ban senyang lamba ka office jong UBDO jong kamorong kneng block ba ki jingno jingrap ka jing kasian kantu antaw sniam nagbanta ka jingmentoy jong hilang barok Usniam ubasuk, usniam bakamian. Ay, hai ikibro lala kabenta. Upanlong yi kumnay banlong kita kinong yalitit jingkang kinong prak lantay. Upjit upanlong yi pay bapnyadon hagibenta banyat haw ikibio. Ujit yo sodar balong kumno higay hojo kapor kum sodar Ujit ikhon samla bagin mi sakmat bagin chiat bagin panay kasap bublew ay Ujit yay hap balit ida kami ay wat nada imnang ay ikhmat handay ublay way kasap yay banlong ibanang hakatiam. Ublay banta yi bro lala ka banta.
Ngakan mausa bangai kendu hadin. Ambak langa ngai kendu biang hadin news niam. Khubor keba menya kabidang tiam ngapet. Kapang kadunut kejonga namar kum kibro yong to nya pesyang. Menyalam banwa yaklak kanti banyo ya kejing sumar le sila batpet. Hendeng la pesyang stem hatu Khubor. Menyalam i sadu sido hati. Hendeng blei pat ubenta la kejong kebenta. Haganay Khubor ngadap dagjing kemen kapakraw wat lada ngamdei syu wenyen ngamdei syu unong nikmat ngamdei syu Kumshi benta ban peteng ya kajing hikai bat jing pen sngau thu ya ki kendon nya kali ban wanra ya kajing shngan ki pat ba hakalet kawan ki pulit bernihat police station haka arpau tarik Kyllalyngkot kila sam de ki kot lengkedop shaki driver truck haki than khatlai mer ki bayat hasurok ba National Highway 6 lengba kini ki kot lengkedop la batai ya ki driver ban kyar na kajing di buat haka por bakinya kali ban nya husiar ban penher stat palat put lama naru la dalap ya ki driver ki ba penken ya kini ki kendon en penshitom kat kum ki an joga Motor Vehicle Act klem jing isnei kajing thmu bakong san lengba kini ki kot lengkedop kalong ban wanra ya kajing shngan haka let kawan bat ban yada ya kajing yap bat jing mensau na ki accident ki ba mi na kajing bam pikir ki nonya kali hasura Before overtaking them. Ya kali. वगैरह नहीं पीना है वो पिएगा 10,000 रुपये फाइन होता है पहले देखना कि आगे खाली है कि नहीं तभी जाके बाइक से जाके ओवरटेकिंग फिर बाई में आना अपनी बाई लाइन का इस्तेमाल करना है ठीक है बाई लाइन का इस्तेमाल करना कभी भी जहाँ भी जाता है मेघालय आसाम जो भी स्टेट को जाता है बाई साइड में और आप लोग जब चलाता है स्पीड लिमिट आप लोग गाड़ी वगैरह नहीं है जब गाड़ी खाली ही होगा रास्ता खाली है उस टाइम में आप लोग ओवरटेक करेंगे ठीक है गाड़ी आप लोग स्पीड में नहीं चलाना है नहीं करना रास्ता में हाईवे में ठीक है अवॉइड कंज्यूमिंग अल्कोहल ड्रिंकिंग व्हाइल ड्राइविंग करो अवॉइड एक्सीडेंट पी के ड्रिंक करके या कुछ दूसरा वो सब पी के गाड़ी कभी ड्राइव नहीं करना है ठीक है और अगर तुमको नींद लग रहा है कुछ लग रहा है तो गाड़ी साइड कर लो कहीं साइड करके रेस्ट कर लो और साइड करा लो रास्ता में बीच में रख के नहीं करना है ठीक है रबर शुड पार्क देयर व्हीकल्स बियॉन्ड द वाइट लाइन सफेद लाइन है ना सफेद लाइन का बाहर में नहीं होना है टायर या तो आपको नहीं तो आपको 10,000 का जुर्माना हो सकता है MB एक्ट की तरफ ठीक है ना और आप लोग का जैसे ये आप लोग का ये सफेद लाइन दिखा है ना पार्किंग इसके अंदर करना है बाहर नहीं अगर आप बाहर करेंगे या पीछे से कोई गाड़ी आके आपको मारेगा तो उसका गाड़ी या माल को नुकसान हो सकता है तो आपको पार्किंग सख्ती करेंगे ये सफेद लाइन के बाहर नहीं करेंगे यहाँ पर रोड ठीक है हम लोग आप लोग को अवेयरनेस के तौर गाड़ी चलाना ये रखें और अपना दोस्तों को भी यही जो हम लोग को सिखाया है वो लाइट डिसिप्लिन रखना है तो बाई साइड पे आप लोग का बराबर बाई साइड पे करना है जो अभी आप लोग आया था हाथ की तरफ हाईवे साइड
Badai kitu ki Khubor ngilapoi syaka bakut tat hadu bangin daya syambiang Khublei Shibun.